selamet ya Mehmet abi Güngör. Bana dönecekmiş itin birisi, acemine yemiş. Sen hele hele eli çantalamış ayın irisi. Sen bizim kölerden geç hele hele, sen bizim kölerden geç hele hele. Yala yala yala. Yala Ercan abi. دوستان بینونت یه ندیاری سلامتی ها سر برای گوانده سلامتی ها تکن تکن رخص شده بشیم مالی ها یه لحظاتی ها به قربان اصلا بیده ها چه فرعاملی گل چیچکا با خیملی هم جانا دردیمه و یعنی هم جانا دردیمه و یعنی